Pamiarsa Desa Wisata Penglipuran Pacang katutup saking pengerau wisatawan salami araina ring tanggal 6 Agustus sanejagi rauh. Penutupan inyuca memargi santukan krama iri ke Pacang ngemargiang upacara agama. Budi Harto Mausang upacara agama Sene Pacang kemargiang ring tanggal 6 Agustus inggih punika tirtayatra ke Pura Tirta Empul bewah Pura Puncak Penulisan tirtayatra pinaka edan upacara resigana melaspas mewah Pasupati Pelawatan Ratu Gede Murupa Barong pemargi inucap Pacang nyarangang makasami kerama penglipuran mangde kraka uleng margiang yadnya sampun kecumpuin antuk ngandegang pengerah wisatawan selami arahina. Paikatan dane taler sampun mutusang ngandegang pengerah wisatawan mangde nenten ngononang ayahan majang wisatawan. Napi male pengerah wisatawan selami puniki dahat ageng. Ritat kala makasami kerama melancaran tur wisatawan rauh, paikatan dane merasa osah yening nenten sida ngicenin ayahan sana becek. Ngenenin rencana penutupan kunjungan selama sehari punika, Budi Harto Mausang sampun nguningayang majeng pemerintah Kabupaten Banglitur nyobiahang ring travel rumasuk ring media sosial. Bali Pos nguningayang.